Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya. Jangan lupa follow share ya. Hari ini kita mau bikin saung bar ya, saung baru di perkebunan. Yuk bar ya, gaskeun. Perlu tahap segini bar ya nih. Duh. Mantap. Boleh ya, kita lihat tuh saung barunya. Apa? Lagi dibangun bar ya. Itu make iya tripod. Oke bar ya, nih saung barunya nih. Kita spill dulu. Mantap. Kita makan dulu di kebun bar ya. Ya, gaskeun. Nih, tempat buat ramnya ntar. Kita ambil dulu nasinya bar ya, gaskeun. Oke bar ya, nih kita spill dulu makanan. Tuh. Kita makan dulu ini nasi bar ya. Alaban seadanya aja bar ya nih makannya, sambal sama alaban. Bar ya, skip. Mantap. Mantap ya. Bar ya, udah selesai nih. Sekarang ntarlah dilanjut lagi nih.
tahunya. Kita lanjut lagi part 2, bikin saung baru di kebun gaskeun. Pasti tuh vlog hari ini bar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gaskeun.